Pegelo e rebotsweng ke SABC mo bekeng e fetileng ka ga go timiwa ga kgaso e tlile go dira gore dimilione tsa maAforika Borwa ba retelelwe ke go lebelela kgaso ya bosetšhaba ya thelebišene. Ke ba le dikete di le 165 ba ba setseng ba tsenyeditswe mabokesi go tswa mo baaging ba ba balelwang go dimilione di le 2.9. Se se dirile gore tona a romele boto ya SABC lekwalo le le bontshang go sa itumeleng tebang lentlha e le go tshosetsa go gogela morago pegelo ya matlole a SABC kwa palamenteng. Khomishine e re pegelo ka matlole a SABC a 2021 le 2022 e setse e fetisitswe go ba tiro ya boruni ba ka fa teng ga SABC. The Auditor General will test if the reported information is in fact reliable, is a fair representation of the facts, if there are material misstatements, and whether the financial statements and performance information are in fact credible. Ele matlisisi ena a re tona ga tshwanela go sunyang go mo mererong e tshwanetseng ke go etelelwa pele ke boto. Ka fa go jelengwe motlhokomedi wa tsa merero ya kgaso o ikuetse go tona ya ditlhaeletsano Khumbudzo Ntshavheni go sekaseka tshwetso ya gagwe ya go gogela morago ke monokeng ya gagwe go mogasi wa bosetšhaba SABC. O bona fa tshwetso e tserweng ke tona e le go kgoreletsa ka tlhamalalo merero ya tsamaiso ya SABC. Se ke morago ga gore e-TV e latlhagelwe ke kgetse ya bone kgatlhanong le go fetolela ga mafaratlhatlha a kgaso go digitale ke puso. Kgotlatshekelo e sweditse ka gore go tla busediwa go fetolela ga analog le digital morago go simolola ka moso go fitlha ka la bo 30 a Sedimonthole. I think and I would hope that the minister would have seen the light and withdrawn her deeply unfortunate letter. I think for the minister to threaten to withdraw funds from the SABC is a direct act of interference. Tona ya ditlhaeletsano le technology ya digital Khumbudzo Ntshavheni o amogetse katlholo ya kgotlatshekelo kgolo ya Pretoria tebang le e-TV ya go tsenya mabokisi. O rotloeditse e-TV go amogela katlholo le go tswa mo go diegiseng tsweletso ya digitale. A re o tlile go tsena mo kopanong le boto ya SABC mo gautshwaneng go rarabolola dipharologano tse. Given what has happened, I had to exercise my responsibility to Parliament to say the reports that I had submitted on the bona fides of their accuracy, when they are contradicted in a public statement, I must then alert Parliament that I cannot continue to leave those reports there. That's why I formally provisionally withdrawn the reports until the SABC clarifies themselves and their position. Go nnile gape le maikutlo a tlhagisitsweng a dikgotlang magareng ga tona ya ditlhaeletsano le mogasi wa bosetšhaba SABC gore di tlile go ama maano a diphetogo tsa tsamaiso ya kgaso. Gape le tsamaiso e sa lolamang ya matlole le yone e ka ama kgolo ya letseno mo mogasing wa bosetšhaba.